Assalamu alaikum hürmetli tamaşaçılar ve dinleyiciler. Haftanın haberlerine men Nur Muhammed Sadat bilen Türkmen FM arkalı hoş geldiniz. Daşari İşler Veziri Emirhan Muttaqi Tehran'daki kurulan konferansta cihanın ikiyüzlü siyasetinden intikad almakta. Bul beynülmilli konferansta Emirhan Muttaqi Filistin yurdunun durumundan ve cihanın ikiyüzlü siyasetinden intikad edip Filistin'deki küffara karşı bolan savaşın meşru olduğunu aydıp Müslüman ülkelerinden küffara karşı birlenmesine istedi. İmaret-i İslami Afganistan ve mesabı-i pasdar-ı arzış-ı İslami az kişvarhay tasirguzar-ı cihan-ı İslam خواهان پای نقش موثرتری در پایان گذاشتن به کشتار مردم بیگناه فلسطین توسط رژیم صهیونیستی و مسئول دانستن رژیم صهیونیستی است. جهان اسلام باید یک پارچه و متحدانه صدای آزادی فلسطین را با روایت مطرح و بدل نماید. Balx vilayetining bir dokma-dokilyon fabrikasında bir neçe işliyon gizlar İslami imaratdan iş yağdayını barabar edenligi üçün minnetdarlık bildirip şol şekilde fabrika ve iş yerlerinin köpelmegine arzu edip İslami imarattan gizların mektebinin açılmağını istediler. خوشحال هستیم از اینکه زمینه کار بر ما فراهم شده و در ضمن ازی می‌خواهیم که همچنین کارخانه‌های بیشتر باشد تا خانم‌ها بتوانند کار کنند و از دولت امارت اسلامی می‌خواهیم که مکتب‌های ما را دوباره باز کنند تا به تحصیل ما ادامه. Ve bular dokma yulyon fabrikanın yokluğu sebeple vatani dokmaların Pakistan yurduna kaçak bolyondığından xafa bolandığını aytıyorlar. قالینای افغانی میبافند قالینای افغانی ما چرا گیجه زامت شه افغانی ها میکشه بافته میشه چیز میشه بازیده پاکستان میره از پاکستان امریکا میره فروخته میشه. Bazı tahsil eden cavanlar Cavuzcan vilayetinde bikarlık ve bişuğulluk sebeple serekler yakasında ariza yazmaklık bilen masruf buluyorlar. Bu cavanlar işsizlikten azapta bulup İslami imarattan devleti idaralarda iş zeminesine مساعد etmegine istediler. ما در دوران جمهوریت و در دوران امارات با جاهای مختلف عارض شدیم با دفاترهای مختلف اما با دلایل مختلف ما شالس نشدیم. بنابراین از امارات اسلامی خواهش ما این است که کار به اهل کار سپرده شود. Cavuzcan vilayetinin ictimai işlerin reisinin aydışına göre bu vilayette tahsil eden cavanlara iş yağdayını barabarlamak için koşuş ediliyor. از روزی که امارت اسلامی روی کار آمده جوانها را از نگاه استعداد و تواناییشان به ادارات جذب کرده رایستند و بعد از این هم امیدواری ها به این است که کسایی که تحصیل کردن کادرها هستند مطابق پالیسی امارت اسلامی افغانستان در ادارات دولتی یا اینکه شرکت های خصوصی و ان شاء الله امیدواری است که جذب شوند. Paktiya vilayetinde 3 su zahire bendinin işleri İhya ve İnkişaf Dihat Vezirligi taraftan başlandı. Bu vezirligin ayrışına göre 40 milyon Afganı bu bentlerin kurşalmağına hazine buluyor. Su zahire bentleri gar ve calanın suyunu gaytarmak ve zahire etmek için kurşalıyor. Ve hem de bu bentlerin kurşalmağı yüzlerce kişinin işlemegine sebep oluyor. Kabil vilayette 40 kişinin destecemi toyu tutuldu. Bu toy eden cavanlar nadogru toy kaidalarının ortadan götürülmegine isteyip ve şu şekilde kem masraf toyların tutulmağını arzu ettiler. Ve bu destecemi toyun masrafı bir hayriye bunyadi tarafından verildi. در حدود 1.5 سال میشه که نامزاد بودم و خبر شدم که دفتر سلاف صاحب همچنرسی دستجمی رو برگزار نمایه باز رفت همراه نامزاد خود گفتم دیگه تشکر میکنم نامزاد خود قبول کرد برو صحیح سم ثبت نام کن خبررسی خوب است اسلامی است بدون مصرف است و ازشان خواهانیم که در آینده محافل بیشتری رو بگیرن در بعضی از ولسوالی‌ها که مردم ناتوان بسیار زیاد است. Bayat Hayriye Bunyadının paylanğış kömeklerinden yüzlerce famil faydalandı. Bu hayriye bunyadı Lugar vilayetinin yüzlerce garip ailelerine gızayi ve gayri gızayi yardımlar payladı. Bu bunyadının mesulunun ayrışına göre bu yardımlar un, birinç, yağ ve yorgandan ibarettir. ادامه کمک‌های بشردوستانه بنیاد بیات ما امروز توانستیم که یک تعداد مستحقین در ولایت لوگر تحت پوشش قرار بدیم که کمک‌های ما شامل هارد، برنج، روغن،
جمپر، کمپل و جراب زمستانی میشه که وی مستحقین قبلا از طرف تیم بنیاد بیات سروی گردیده بود و امروز ما می کمک ها را برشان رساندیم تا برای مستحقین توزیع کنیم. Muhacirler Vezirligi 15 tane Afganların Pakistan Kvita zindanından azat bolandığını haber verdi. Bu vezirligin ayrışına göre bu Afganlar kanuni asnad yokluk sebebi bilen tutulup ve Cet ayının 3'üne Afganistan intikal verildi.